Hezekia alipougua ugonjwa, aliambiwa atapona. Hezekia alipougua ugonjwa, aliambiwa atapona. Hezekia alimlilia na kumuomba Mungu ili amponye ugonjwa. Hezekia alimlilia na kumuomba Mungu ili amponye ugonjwa. Hezekia Mungu alisikia, akamponya Hezekia, akamuongeza miaka 15 aishi. Mungu alisikia, akamponya Hezekia, akamuongeza miaka 15 aishi. Mungu anaweza, 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 Mungu anaweza, amini sasa, Yesu anaweza, anaweza, Yesu anaweza, amini sasa, na tena anatosha, anatosha, Yesu anatosha, amini sasa, na tena anatosha, anatosha, Yesu anatosha, amini sasa. Jaribu nilo nalo si zaidi ya jina la Yesu. Jaribu nilo nalo si zaidi ya jina la Yesu. Yawezekana ni magonjwa, yawezekana ni madeni. Tunamuita Simba wa Yuda akutane na shida yako. Yawezekana ndoa yako, yawezekana ni watoto. Tunamuita Simba wa Yuda akutane na shida yako. Anaweza, anaweza, Yesu anaweza, amini sasa, Yesu anaweza, anaweza, ukimtumaini Yesu amini sasa, na tena anatosha, anatosha, Yesu anatosha, amini sasa, na tena anatosha, anatosha, Yesu anatosha, amini sasa, Yesu anaweza, anaweza, ukimtumaini yeye, amini sasa. Mungu anaweza, anaweza, Mungu anaweza, amini sasa, Yesu anaweza, anaweza, Yesu anaweza, amini sasa, na tena anatosha, anatosha, Yesu anatosha, amini sasa, na tena anatosha, anatosha, Yesu anatosha.